Ban pensyai syushu halor kajing penjeri ya ke section Cispa Sapusau CRPC Hariboy District hakabaide bat kajingyada na kunyang jingpang COVID-19 ikong RM kurba ibadi Deputy Commissioner jong Hariboy District ilakot ya ki association jong ki kali kamai ki bakentup ya ki local taxi bat ya ki auto rickshaw ki bakamai hapo ke district. Na kabenta kajing syai bat kajing tip babenya jong ki pajba nonglet nongwan Deputy Commissioner ila pensyai bagi kali kamai Hariboy District kin kamai betik tang hapo distrik Lajong kabakut tang hadam sai nang ta ki lokal taksi ki bakamai nanong po syam sning bat nanong po sya jorobat ki dei ban kit tang sangut ki pasenjar ki bakantup yaw nongnya nang ta ki sumo ki baju kamai ru kin kit betik tang hendrengut kentup bat nongnya ila benrap ru balai syai bat la singi kata ha ka arpusau bat arpusan tarik on khanglut baro kabaki ong ka total lockdown bat ha ka arpu pra tarik kabahap ha kasingi palei on plibiang tang kidukan bam bat gikali kamai kiniat ban kamai tang hapo ke distrik Lajong bat hakilai singi kibubut pat kata ha ka arpunyo arpu pra bat arpu khandai on khanglut biang sajisen ya baro ila pensyairu balale ya kene baniada na kejingbit jong neuja jingpang ubai bit na we ubreu sya we pat ikong RM kurba ila kentu jur na kabanta kejing bha jong ke pertai baro ka we ngindei ban simkhia bat ban but ye ki kendon ki bak sarkar kalabu agar singi nakalian jong sunjuk jong kinomnya kali haduk sumo lokal taksi atau show nak rau ba dosan bat daki kitau kiba mlakya habidi bakka jingkta jong kene jingpang coronavirus ni awan bani kudu ya di komisioner din ba ila penting sangi kino kitkam jong ki asian berhoit kemudian bercintia ban kiar na berlai dari ki kene jingpang no ta ya kun pendem angning lalu ki kam jong subo lokal taksi auto rickshaw so penong ngisuk ya buat ngihap ban trilang tu buat kibon district aka ke ba kapartehi kelai kala syai kedar ba kedon kijingma na udah COVID-19 bigong coronavirus ti so penong ba kumbolong mentah kejing keren buat ka kejing pensyai na kalian jong isi bangilayo kalau ba ngihap ban ya simkhia iwai ban pikir gaya kiyang ban pikir kajing lumpai ba bat ngidai ban kiar bu ha ki jekayo ha ki jekayo jeka bat iso bonong ba kata ngidai kajing kni kijongi we bat kadon ru kajing tentu yang ni ba dairu kino penyak jong ki asian berbat bangin long kita pikir ha habide bat ka tukit pasenjar kali bat ngidei ban longkiat bangin kit iki pasenjar katum kapasiti ke ba sarkar kala ayengi na permusua man sotu syairu ba de mangi we hi bangin kiar ya pengine ki lesel abonong ki jinge ban ni kendu yangi hi we bat so bonong ade kamram jungi bangin sim bat chaskor ya ke ba ki deputy commissioner ila pensyai ini habide bat kene ka jinge ke ba kapartehi kendo lemba une coronavirus sobat aku le di Hoi News ba ila dan talang magi hang rapor hadian mengalami rapor kamera jong deputy commissioner ba dia keren Jepang kaya di Sapreng state jong di Jepang coronavirus mengitip dan kalian ni ki nong penyak jong ki kali pasenjar ki bakit beri nang ni nak boleh ke Jakarta seboi pat ke Jakarta yo yang kecing tha wa mentang imla syu ban kit kun ngijukit barabor mengi barabor ke sumun kit sipau se ki lokal taksi kit san de mentang yo li tha mengi imla syu ban kit kun ta di sumu mentang imla ban kit tang kumbasan ngut nriungut batu kentup lang yo driver kabamut dak wagi hab ban chong jengai kumbasi simitar iwei bat yo ru ya kecing kutip na i deputy commissioner mengi imla ru ban kiu ya kabai kali dan kalian joki pasenjar lah ni pinonglit jangwan ni terpak yaki ba kiru kinia snok tilang angkat ba kinok penia ya gini kali kamai ha ba gila baniada yang jingpang bo unom saprian ni kian